child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye developer n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling Ibiriya down. muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicuba kubu. When you kneel Tugaterera down. umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara ko yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo ni Imana yonyine ipfukamirwa. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Mwabakobwa, young women, umukobwa na umuhungu naje guterera ivi, menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi si Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them, I am not God. Please do not kneel before me. Iyo si n'imico y'Ikinyarwanda mwayanduye he? First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it Muzagenda from? muhiga inyoni mutahana ibihunyira. You will look for birds and catch owls. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans do or what Europeans do. How many are married in the US? How bose many? n'abadivorce kubera ibyo byo gutera ivi kuko si Imana iyoboye urwo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bapfukamiye. Because it is not God leading those marriages, but the demon, the principality that leads those marriages. Most of them end in divorce. Abandi nibabikora mubareke ariko mwebwe bana bo muri Zayoni ntimuzabikora. If others do it, let them do it. But you members of this church do not accept this. Kandi nugira inshuti yawe uzamubwira ngo ni Bibiliya. And if you have a friend, discourage them from doing it. Kuko uri muramwubakira. Because you're helping them. Imana Satani yabwiye Yesu ngo namupfukamire. Yesu yavuze gute? Satan told Jesus ngo Imana yonyine niyo gupfukamira. And Jesus said only God should be knelt down for. Murabona abasirikare? You see soldiers? Muzi ukuntu bubahana? Do you know how they honor each other? Iyo yubashe umurutagira gute? When they honor others, what do they do? Abapfukamye. Do they kneel? Niba umugabo umusirikare adashobora gupfukamira afande we ariko akamutera isaruti mwe mwabikuye ibyo bintu. If a soldier will salute a leader, why do you kneel if they will not kneel? Ubundi nibo bubaha kuruta indogobe. Soldiers are the most honorable than horses. Nibo bakagombye gupfukama imbere y'afande. They should kneel before their leaders. Ariko abayemye ahagarara Paul muri position nziza. They stand in the right position. Yarangiza agatera isaru. And then salute. Uwo mwuka wo gupfukama mwawukuye. Where did you get the spirit of kneeling down? Banyoko nabaso ntibapfukamye barasazanye ariko mwe mwarapfukamye mwarasenye de. Your mothers and fathers never knelt. Your fathers never knelt and they are still married, but you are kneeling down and you are not married. Ariko umukobwa abasate umuntu agiye gupfukama. None tureke n'iby'umwuka entre nous abameza ati. Let's not talk about spiritual things. Let's talk about physical things, physicalities. Help me understand. How does she look? Is she in gold for you to kneel down before her? Girls. That I kneel down for you. Even besides spiritual principles, I cannot kneel down.
nubwo bambwira ngo niwe usigaye ku isi nakubwira ati nanjye ndasigara ku isi twembi tuyisigare. Even if they told me that you are the only woman left on this earth, I will tell you I'll be the only man left, but we will not be kneeling. Uzi ko nta bahungu bakibaho. There are no men. Masculinity, ubugabo bwarashize. There is no masculinity anymore. Dufite abana b'abahungu birirwa barira ukabona rarize nk'umutsima. Ubundi nta muhungu urira. We have young men who are just softies. Very soft ukiba. Aba babzawe natwe kweli. Are they our sons? Ubundi kurira kwari kw'abakobwa. It was the girls who used to cry. Haguzuka abana byana umuhungu. What happened to the men crying? Bagira ikibazo mu rugo akaba ari urira mbere y'umugore. Umugore akamwisheri ceceka ceri. N'abakobwa basigaye rero se abo mwapfukamiye bareka kubahoza. Taku. Now, when the couple will have a problem, the man will be more dramatic, and you'll find that it is the wife who is consoling the husband. And it makes sense. He knelt down before her, so let her comfort him. Manhood, ikigabo. Where is manhood? Harimo na pride. There is a level of pride. Ubundi umugabo A man n'urugo rukunda kandi rukamwubaha. is the one that the household respects and honors. Iyo bakomanze When they knock on the door, ndavuga ngo madaje kureba bakomanze ni ugenda. he will not say, my wife, go and see who is knocking. He's the one to go and see who is knocking. Naho abagabo bubu bapfukamye But- ngo sheri ngo jya kureba urimo baryamye ngo jya kureba ukomanga kurohereza sheri icyo akora niwe wapfukamiye niwe boss jya kureba ukingura. And nowadays, if someone knocks on the door, the husband will tell the wife, my wife, go and see who is knocking. And of course, she's the boss because you knelt down before her. Muzareba abagabo bubu The men of iyo mu today. gicuku bakomanza abwira ngo sheri genda uje kumva umuntu ukomanze When they- atuma umugore. Ubundi kera ni umugabo wahuguruka ngo ninde uri ku rugi iwanjye niko siko byari bimeze kera. Back in the day, it is the Ariko men abagabo who would murimo go. muzana ubu babapfukamiye arakohereza reka kohereze ni wowe yapfukamiye kuko ari we yicaye ku ntebe nawe urapfukamye. Apana tureke n'iby'Imana tuba abagabo. Umugabo n'umugabo ugira igisura ugira discipline. Let us be men who are disciplined, who are principled. But today, it is the men who are sending the women to go and do their assignments. Entre nous Between us, ibindi nzabyigisha entre nous. I'll teach the rest another day. Uzanye umugabo akantu kose akarira ni wowe umubwira ngo dukore iki nguyi tugende sheri wamukunda uwo. If you had the kind of husband that you lead yourself, would you love him? Erega Would you be umugore proud ashaka of him? umugabo utanga direction kavuga ngo sheri iki cyumweru tuzacaha tuzakora. Uwo niwe mugabo abagore bakunda. Women love men who give direction, who give leadership, who give guidance, not the other way around. N'umugabo wawe yaje mu bandi ukaba ati mfite umugabo But if- n'abandi bakabona ari umugabo naho abagabo bu atangira kurira mu cyicara. Women want men who walk in a room and take their space, but the husbands of today, they are busy being emotional. Bagabo Men, mwumvishe byinshi nimufunge imiryango y'amatwi mu babagabo. you have had so much, close the gates of the ears and be real men. Mugire character. Have character. Muhangane n'ibihe. Face the times we live in. Umugabo azava mu bibazo. A man rises from problems. Umugabo akemura ibibazo. A man solves problems. Icyo kibazo cy'umugabo. That's what he does as a man. Ntidukimenya kubera ko abakobwa bacu basigaye biyambarira amapantaro muzatize abagabo amajipo ntidukimenya umugabo n'umugore ubu ngubu uko byarayoberanye. We don't know who the men are and the women are. You might as well lend your skirts to the men. Taha mu rugo ubwire umugabo bati ejo hari ijipo nateguye hariya sheri uzajyambare nge nambara ipantaro yawe. Our sisters, go home and tell your husband, I want to lend you my skirt. This is what you will wear tomorrow, or my dress, and then I'll put on your pants. None se ko ibikorwa bigaragara. Because actions show who the man is. Bavandimwe nari mfite byinshi byo kubaganiriza ko amasaha yacu aragiye. We have run out of time. Navuze gusa ugutwi sinda I just talked birasaba about ko ejo ariho the ear. nzavuga ijisho n'ibindi. We haven't talked about the eyes and the mouth.
nari nzi ko mvuga ibiko ari bitatu ngihuta kugira ngo ejo nzavuga amaguru n'amaboko ariko muracamfite by the way ndacyahari. I am still here. We will take time to go through this. Nidushaye tugende duhandura kimwe kimwe. We will deal with each one at a time. Amen. Ntabyo kwihuta kandi ari satani dusenyera. We will not rush and we are fighting the devil.